Даяна, Приморский край. А ко времени приготовиться девушкам весовой категории до 53 кг. Борьба за третье место. Стародубова Яна, Хабаровский край, Куличина, Президент Республики США. Бороться, Борис. Verme. Yapanlamadı şudik. Tünleri göten atakta, tünleri göt. Düştü turunu kuturan yam. Kördedi. Kudus. Bir şey mi durma? 4 секунды, Алиман, 4 секунды. Gede apa? Kuturan yam. Bravo. Verme. Olur diğer ne? Ara. Bırak. Gede şey taşı. Gede turdun da Allah. Doktorlar oğullar. Чувствую победу одержала Васильева Сардана, Республика Саха-Якутия.